Ngatho munene undu wa gucoka niki ningi giatuma Wangeci wa Muriuki wa irio to githeri akorwo akiariririo guku nenda-ini oriri muthoni wa Kirumba na Honorable Betty Maina maratamurana guku online. Before twarie ici makiria korwo gitikira gu turn on your notification na gu subscribe niguo hingo ciothe twaikia video gakorwo ri wa mbere gukinyirwo. Wangeci wa Muriuki aingi aitu tumwe na kuhost show ya irio to githeri iria yararehagwo guku kwa Inooro TV no agikorwo agitiga wira among journalists angi aria makorirwo magitiga wira na njira yagegirie mashabiki kuria kwa Inooro. Aingi aitu tukoretwo tukiurania niki giki kiratuma andu makorwo magitiga wira na njira ino kuria kwa Inooro. Amemerekia ta Ken wa Kuraya, muthoni wa Mukiri, Winrose wa Ngui na nginyagia Michael Jenga. Aingi ao nginya Helen Muthoni aria matakiri macokereria mawira ma TV-ini na aingi magikorwo nginya makiuma nja wa bururi matiga wira kuria kwa Inooro TV. Tutikiri twagitaukwo makiria niki giki kiratuma andu magitiga wira na njira ino guku kwa Inooro. No mundu urakorirwo akigera barabara ya gucoka thiini wa media ni Wangeci wa Muriuki uria andu aingi matuma akorwo agitrend muthenya wa umuthi ni uria makorana na ndoto ciake guku online. Wangeci agorirwo agikuit wira wake na gikorwo akirora kuria kwa Nation Media Group, no mashabiki ake aingi makiria aria mamwiroragira kwa Inooro ni makuonekanaga matioi kuria akorirwo agithamira. Na riria magikorwo makiona video ino yake ha fluent English agithoma mohoro kuria station wa NTV ni watiga mashabiki aria mamwiroragira kwa Inooro makire very surprised. Na ino niyo video iria atuma Wangeci agikorwo agitrend muthenya wa umuthi. Do you remember the story of a fake police station, one that was started by a resident of Cherus Shopping Center in Keses in Uasin Gishu County? Well, the patrol base has now been turned into a local bar after the police declined to occupy it. Shabiki a Wangeci aria mamwiroragira kuria kwa Inooro na aria makorwo magicamania na video ino ni mamutambura muno. Aingi ao makiuga matiroi kuria arakorirwo akirora na aingi monekana gukorwo makiri very surprised ni kuigua uria akiri fluent agithoma mohoro na ruthiomi rwa Gikuyu. Ruth akorwo akiandikana kuga eish hii ni English ya murima, I am amazed. Na Praise akorwo akiuga but she is educated journalist, what is funny. Robert akiuga oza irio to githeri alikuja huku